Good. Thank you muno githina mbere kwirorera Inoro TV ne twakorwo twarikia kumuramura magatheti twina Njoroge wa Githĩnji na riu magatheti mange mwiroreri tukamuramura o muthenya wa rucio Ngai atukinyaniria haria hothe uri geithika na karibu sana thiini wa tafarira ya Inoro rucine ithaa ria keri tukiambiririo memerekia murihire na tukorwo tukiaria uhoro wa weigithia kuria migunda-ini weigithia tiri-ini amutiri nduteaga na nigikeno ngiamukira thiini wa studio atongoria na arugamiriri kuma gwa kambuni ya Dhahabu Lands Limited Kamau na Terry mari thiini wa studio nigetha matwire niko kwega gwa kuigithia na niki tuigithie ihinda-ini riri kana mahinda-ini maya mwiroreri ciuria ciaku na maoni ikoragwo cia bata muno kuri ithue kwetokera namba itu SMS 22488 na mundu wina ya kawaru no amihuthire akiuria ta muthuri gwetwo King'ori wa Mbao ario kuria gia Kanja Teto county ya Nyeri geithika muno na wendia Mbao King'ori becha rehe gwa Dhahabu Lands Limited makunengere broti jaga muno mari nacio gwajiriria na Madam Terry niwe wanguhiriria geithika rucine. Good morning. Nikwega Ndi mwega onani geithia mwiroreri na kumenya makiria we mwega mwiroreri wa Inoro TV kiroko giki kio muthi ni njitagwo Terry Maina kuma kuria kwa Dhahabu Land Limited na doka nigetha tuthie na mbere kuiguithania na turikanire ni kukwega tugutwarana nigetha tuthie karugendo twina uhotani neguo kuria kwa Dhahabu Land Limited ndugamirire ruhonge rwa wonjorithia na ngarugamirira aruti wira a Dhahabu Land Limited na no nyende kumucokeria ngatho muno ni gukorwo mutwaranite na ithue mwirita aigithia aitu na bado njokerie aruti wira a Dhahabu Land Limited na ndimure this far it has been the Lord na no tuguthie na mbere gutwarana rugendo nikio ndoka ndimukeno uguo karibu sana gikeno giaku ni turakiona kiumirite kumira turona nginya ria gituri tukamenya Terry Maina ni mundu mukenu rucine Peter Kamau wa Dhahabu Lands Limited geithika rucine na witamburukie kwi mwiroreri. Thengi muno bwana Kamau na marito makwendeta gwa Peter Kamau Maina managing director wa Dhahabu Land Limited tukoragwo kure mwana wa Ruiru building itagwo Dhahabu Creek Tower 4th floor hau niho tukoragwo kana kure mwana wa Thika building itagwo Erika Plaza first floor hau niho tukoragwo na wakere ni kwamba gucokeria muigithia o wothe waigithĩtie hamwe na Dhahabu kuma mwaka wa 2017 ngina muthenya wa umuthi tucokageria aigithia aitu ngatho muno tiga twokire haha tugitangatha magiuka makigura na magitwihoka tucokagia ngatho muno na kambuni ya Dhahabu Land Limited ri kwi makiria ma miaka 7 tuhotete kudeliver makiria ma title deed 15 na tukahota kudeliver makiria ma project 68 mwamba tucierekire project 70 na tugakorwo ni tuhotete guceto andu andu aria magurite brot situ na magaka kure mwana wa Matu kure mwana wa Kirima kure mwana wa Matu kure mwana wa Makutano kure mwana wa Malindi kure mwana wa Naikuru na kure kwothe twikite project ciothe kure andu magurite na makambia guikara tuga gikeno gitu twita Dhahabu Land Limited ri to kwenderia mugunda ni gugwethera handu ungigura mugunda na warikia kugura mugunda ri ugie umithio wa mbeca ciaku for example ta kure twagurite mugunda kure mwana wa Matu ri twagurite twendirie mugunda 250 broti hutĩtie highway hare matu Garissa Road kwa Ngai mwega ri thirikari igipropose highway igioka propose kindu gitagwo way bridge just opposite broti kima 200,000 ndithaci broti ra makindo milioni 1 ngina milioni 2 kiu ni gitukenagia muno to mugunda twendaga kwendia twakwenderia mugunda nayo kwa bahati njega na uria kuria turoraga ni kundu kuroka kindu gitagwo maendeleo niguo we wita muigithia ri wone umithio wa mbeca ciaku nigukorwo mukoragwo mumenyete ni haroka maendeleo kana mumenyaga te haha ni hena wega twikaga tukona na department ya research na department ya research igatwira atiri guku thirikari ri ira propose gwika undu muna na guku thirikari in the next 5 years kana 10 years ri ni gwakona barabara gako ni gwakona industry gako ni gwakona ma university magako ni gwakona kindu na any major development igeko niguo ihotithie muigithio ri waka kuigithia ri agie na umithio wa mbeca ciake handu hega
kwe muigithia ri Yes. Peter Kamau handu hega kwe muigithia haha na atia handu na ki wa mbere ati mugondo ucio ni legit. Okay. Na mugondo ucio ni legit ati wina documentation ciothe ni ekuna title deed yake tondu no hakorwo hehega na age kindu gitagwo title deed na title deed no ikohotithie guthi bengi na ukombe no uhote gukomba roni na uhote na kana kuiga kindu gitagwo guarantor kana guthi maundu maria mangi mothe. Number 2 ni kundu kwina projection ya gukura, ni kundu kwina life yati haha after miaka itatu kana itano ri ni gugakura na ni gugacenjia. 2 accessibility ko access yako kuhana ati farafara kuna farafara kana githaka kuna maundu macio mothe maundu macio ni motororaga tuta company ya Dhahabu Land Limited to make sure ati we muigithia uka kuigithia ati ndugute na kenge kwire mugunda ndoruzaga value na hinda rega ria kugura mugunda ri ria 10 years ago na ritu ndo hotire kugura 10 years ago ri hinda rega ria kugura niki ni riu na nguri atiriri thutha wa kuona maundu macio mothe meho ri niki gitumaga Dhahabu Lands Limited icoke ikitwenderie na bei njega uguo andu mukendia goro. Wa mbere kindu kire turoraga ni riri ni twenda kunjari mwana mundu uri wa mundu muhuko wa mundu na ukwiragwo atiriri ikenero ria mundu umwe ri ritire sama aya tacokera kaune kega ikenero ria mundu umwe ri ritire sama ikenero ni andu ingi ikenero ria mundu umwe ritire sama ikenero ria andu ingi ri ni ta uthite handu uthinjaga buri wi waika ukurie wi waika nyame ona ndirikaga abunwazi ni aigua ucoka atiri ati we itura riu rigimari ati we nuwe wina mbeca aria angi matiri ni ithu tuta company ya Dhahabu Land Limited tuthikite na policy imwe ithuothe ri tukire twi hamwe ikenero ria mundu umwe ritire chama icio ni ciugo ndaheo rucini rwega ni Peter Kamau wa Dhahabu Lands Limited. Terry Maina riria wirika wanjirire tushereheke na Dhahabu ni twatigire gusherehekea kana no turasherehekea tutitigite gusherehekea na Dhahabu aya kwanyu ni sherehe baada ya sherehe baada ya sherehe good ni turacokeria Ngai ngatho muno ni tondu tukoretwo twi wigithia-ini miaka 7 na turarikia mwaka wa 7 mweri wa February mweri wa wendo na ithuĩ twita Dhahabu Land Limited ni turenda tuonie customers aitu all the wendo na wendo tikumahe mahua acha turenda tumunengere kundu mungihanda mahua na kundu mungiko mukenete nigetha your entire life muko mukenete na nigetha tushereheke bado ni hari maundu maingi tukoretwo tugika nigetha tutugie aigithia aitu first projects cito ciothe tukoragwo tukiendia at discounted prices the entire period kana ihinda riri othe ria sherehekea na Dhahabu na twambiririe gusherehekea since last year that was last year on August and ne hakuhe meri itandatu thaici na tutinogete no turathie na mbere so projects cito ciothe hari aigithia all the trade ya at discounted prices number 2 twina iheo mithemba mingi iria turatuga aigithia aitu na kiu ni gitumite tuko tugi stand out tuko tu very unique kuringana aigithia aria angi othe a migunda ni tondu ni trenda tuko tuki impact customers aitu othe na nigetha magithie na mbere rugendo-ini rwa kuigithia mako makimenya ni rugendo rugiko bado ugikenera ona okono uko ukigain so twina iheo mithemba mingi ni twambirie na kuheana ngari tukiheana ngari muthemba wa Mazda Demio last year October last year December tukiheana ngari muthemba wa Fielder na turiona ngari muthemba wa Probox turaneana and that will be next month tugikungwira miaka 8 that is when we are clocking our 8th birthday makiria ma ngari twina migunda turahotana uguo no gure kamugunda gaku na bado uheo title deed ya mugunda ungi makiria mogo twina shopping vouchers cia 10,000 shillings each na bado tuli ona a trip for 2 to either Diani or Mara na airtime ya o muthenya na nigetha wihotanire iheo ici ri kiria urabatara gwika no kuigithia na Dhahabu Land Limited kana we wigithitie na Dhahabu Land Limited uthie na mbere kuridi mathiri maku uguo ni kuga atia ringi no wagurita project yaku ya Malindi kana wagurita project yaku ya Nanyuki kana o kuria kungi every 10,000 shillings ukurihe umuthi kana muthenya o ungi wothe ni rakuhe entry imwe uguo agiko ukugura project cito
fresh angikoda agura project iria trendia ogwo wakoro wa mention iria trendia at very low prices ukagea 10,000 shillings for any 10 ukagea entry mo hari every 10,000 shillings no gako kigira draw-ini ya sherehekea na dhahabu na dowe no ko February no ri ni ukuinuka no koro matino ni ukuinuka na pro box yaku na gwicire makiria mako ya title deed ri ungigea kiheo kingi no ko ni pro box igi uteithia kuruta wira ri that is an added income no yuko advantage hariwe na ni ukena kuigithia na Dhahabu Land Limited. Tatulirikanie namba cia thimu cia Dhahabu Lands Limited na kuria mukoragwo. Namba citu cia thimu ni huthu muno. Ya mbere ni 0707 177 177 0707 177 177 ungihura wigue iyo ndina igira no uhure 0718 700 900 0718 700 900 no tutumire message no tutumire WhatsApp no thi hari social media platforms shito at Dhahabu Land Limited na no tusherere wafici-ini shito kuria twina wafici kuria Ruiro to ngethanire na Reli Mabati kana just next to Reli Market 4th floor Dhahabu Greek Towers kana utusherere mwena wa Thika tungethanire na Safaricom shop next to Jordan College building etagwo Elika Plaza na ni ukora aruti wira aito awira aria makenete muno na aria hede ciothe customers aito tumaigaga mbere ogwo ukugea excellent customer service na wigithie hamwe na ithu kenete by the mundu age request gutumirwo bica cia mugunda bica cia kuona plot ni mutumagira mundu ni tutumagira mundu ni tondu twi digital actually hari Google Maps ni ukora projects cito cirio hau ogwo no bado ungitwandikira message thine wa WhatsApp kana utuhurire agents aito ni maukinyira through your email through your WhatsApp kana o haria hangi hothe ugiko we comfortable Peter Kamuheno ndungenda kuongera hau nigetha warikio uguo tuguthuka kuria Malindi tuone cia Malindi wabena utogweteria uga through our digital platform tutangina gukinyira andu akuria diaspora kogwa andu diaspora matikaigwa mena thina hingo ciothe magikorwo makiigithia hamwe na Dhahabu Land Limited matigakome na thina ona hanini ko ni marikoragwo me assured atiriri atwagura system itu ore tukorwo tumithondekete ni korwo integrated ngina na WhatsApp atwagura no tumirwo receipt yaku WhatsApp na no tumirwo receipt yaku email na no tukudeliver ngina taitu kure mona wa diaspora aigithia na mekore mona wa diaspora no mabe na ithiuri tutumaga ote to did o mweri ntondu waki andu igere me diaspora ri ni mareka guega kuigithia mwana wa Kenya ningi atumire mamu wao ningi agituma cousin yake ningi agituma brother yake arege brother yake ndahingirie kire marikanirwo nake na gitwe ta kambuni ya Dhahabu Land Limited tukiona guoya uria andu a diaspora makoragwo nako thaici ni maretigira muno marariwa atiri ni mako deport kana matiko deport twenda gukwira atiriri we wiku mwana wa diaspora na nenda kwigithia na mugunda guku Kenya ndugecirie kambuni iki wicirie horo wa Dhahabu Land Limited twi haha tugutungatire to make sure ati ni wagia kire gigiaku na title deed yaku ni either tukuigire ngina riria ugacoka kana tugutumire ngina kure mwana waki mwana wa diaspora kuria uri ugia kiria gigiaku ta guku turenda guthii riu gwitagwo Malindi tere maina ni ukugite horo wa karugendo ka uhotani niko gakaru ni twakambiriria tutware Malindi kama une ndaigwa kiroko giki waria uhoro wa kuko gutai na irio jiganu cia guko tuki export that is with regards to irio ta avocado na twita Dhahabu Land Limited ni tukoretwo tukiona gaps icio na tugaga nigetha udrive hari maundu maria mothe ureka no nginya uko we kindu twitaga a solution maker na ithui twita Dhahabu Land solution ire ya mbere tukoragwo twikuhe ni kwamba gukuhe land area first iguko a very affordable nigetha mundu o wothe kuria angikorwo ari akonia kuhota kugura mugunda ucio ria kere twakunengera mugunda ucio ri tukahakikisha ni kundu kwina maundu maria mothe mafatarikainie nigetha ukorwo ukigacira urutini wira waku kana investment ni yaku so nyambe mention Malindi ni tukoretwo twina projects na first projects shito shikoragwo shi very cheap project ya mbere a plot cia 50 by 100 plots na undu ngomba kukwira uhoro wa Malindi ni kundu kwirera riega muno Malindi ni kundu kuhiu na kundu kwina mai kwa wingi ogwo ni kundu ungihanda irio
irio icio no nginya cithereme Kamau Malindi ni kundu kwina infrastructure njega muno tondu ru tari guku ndirakwira uhoro wa plots na guciria ni urona uria kuhana kundu kwira ndirakwira uhoro wa plots ne plots cia 50 by 100 cihutĩtie barabara nene muno itagwo Salagate bypass na bypass eno ni nene muno iconnectete Malindi igathie Voi igereire Tsavo National Park gwiciria ni urona nyamu iria ciko uguo ni wona mburi ciko uguo ni wona kuu ni kundu green ni wona kundu kuu kwina itunguru na tugacoka tugakorwo twi very unique in this sense gutire any other land selling company yokite na project ya kindu twitaga gya kurima that is purely agricultural project ugo guko Malindi twina acres na acres ishire turakuhe a very discounted price acre ngima area equivalent to 8 plots kama unamenya turakunegera na besha shigana acha tatuiretere only girimagana matatu girimagana matatu 1 acre girimagana matatu 300,000 shillings bei karibu na bure na sio kukupea eka peke yake tukahakikisha kwina mai tonto hutanite na lake nene muno etagwo Lake Sameta tugakuhaniria na project nene muno ya thirikari etagwo Gala na Kulalu tukahakikisha farafara cio the access roads ni twa pipe mai such that we urarima digukwira uthi ugatahe mai haria lake-ini kwina Lake Sameta na Galana River mai ma tugagupipira ginya project ini yaku nigetha ni guko kwina uhuthu wa gwika irrigation agikoni ni kwenda kuiga greenhouse agikoni ni kwenda kuhanda kindu taki wako wa mention ta avocado agikoni ni kwenda kuhanda kindu gitagwo ta bebe na Malindi kundu kwina riera rihiuri ni kumaanisha no ko we na magetha maingi as much as possible nyumete mwena wa Nyandarua na mugeithike andu wa Nyandarua Nyandarua gwito kwiheho muno tuhandaga bebe tukagetha one time only no Malindi no hande as many times as maita matatu ogo ni ukwira atia ungihanda bebe ciakure na ni kundu kwina tiri ku ni kundu kwina tiri virgin thaici agiko ni kundu kwina tiri mwega na rera ni riega ri na bebe ikone kuma wega kana mboga kana indo iria ingire ni kumaanisha ni ndathie thoko ri indo ciakwa no cigoko cina ki cina besha makiria mogo to connect na kindu gitagwo ki thoko owo kama undo wikara na indo ciaku uge ni tangano ni rathukira mugunda andu Nyandarua andu Narok poleni sana no muthamie migunda yanyu muke tuthie Malindi ni tondu ukurima na uho kwina ki kwina thoko kwina ports kwina airport kwina accessibility ya thoko kwa raithi muno angikondo kwenda kurima ri ni kwenda wikara kwina plots cia 50 by 100 o icio cihutĩtie Salagate bypass makiria mugo cikahutania na project nene muno etagwo Global X Solar Project ena rutia wira makiria ma 4,000 Global X Solar Project ri ni kindu kiratuma Malindi ekoro eke expand na njira muno njira nene muno ni tondu wa ku thrive economically Malindi ni kundu tumenyaga ni kundu ukoragwo kwa tourism attraction center ogo andu aingi ni moka muno kumenya cultures cia kuguo bado magikaga atia magikenagia ndakwira kwina shukuru nene muno etagwo Weru Teachers Training College maundu maya mothe me kundu kumweri ni kumaanisha besha ni cirahoranio na njira nene muno na kuogoko agikoni ukwenda wikara ri a 50 by 100 plot only for 70,000 shillings ndakwira teka mau ati kia 50 kwa igana kirendo ciringi 70,000 tu 70,000 tukumi mugwanja peke yake na wale hatukumi tu mugwanja wako wina enti mugwanja ciesherehekea na dhahabu haya tware kioguo ri tukamenya we ni wenda wikara o relaxite na agikoni wenda wika o relaxite ri no ginya tukuhe solution Malindi ni uma guku kama une ndiramenya December no wari Malindi na ndukanjurie ndamenyeire ho no ciekire nawe kama wathire Malindi ni tondu wa beach niguo ogo andu ni menda muno guthie nigetha kugie karera kahoreru ni tugaga beach ni kuri there is that form of that is the romantic nature hakuhe na mai nikio ukunyitana haha na mwenda waku mutare oginyako okuria Malindi ni kuri karera kiega February no kaigwa ni mundu wakwa gwenda kumukeneria kundu gwitagwo Malindi kwina beaches cikuguo nikio andu makuma internationally magoka kukenera okuguo Malindi nikio we kuma haha Nairobi uthi ugakenere Malindi nikio Easter ri uramenya ni ukahoya leave no ka book appointment na tere nigetha tugutware ku tuthie Malindi twamenya uguo tukamenya atiriri ugithie Malindi tutikwenda uthie tuhu ni tukwenda gwako we na care gyaku handu nigetha no uthondeke BNB no uthondeke ka holiday home no uthondeke ka stay away home na ku twako twina a quarter of an acre kana 100 by 100 plots beach plot cihutetie Indian Ocean
handu mundu ange akariri kanyumba ga guikara gagithie kuu kahutĩtie Indian Ocean andu a gwitũ moe Ewasonyiro kwanyu nĩ njĩgũtie rũĩ kwanyu nĩ kũrĩ rũĩ Kamau acha wĩtũtire rũĩ rĩu mafiu Kamau rũĩ tũruna atuoka Kiambu Indian Ocean ndiramenya ũmĩonagĩra kũrĩa mbica-inĩ niĩ ngwenda gũtwara Indian Ocean maĩ-inĩ hutagia maĩ na nyarĩrĩ ndakwĩra ũranyenderia tia kuota 100 by 100 kana kuota 1.5 million shillings peke yake twakane na rũĩ rũĩ nĩ iria Ocean na angĩkorwo nĩ ũkũrĩha deposit ya 50,000 peke yake ũkũmerio nĩ ndege onokorwo nĩ ũkwenda gũtwarwo ũmũthĩ angĩkorwo kwĩna tickets tũgũtware nginya Malindi na hakikisha nĩ wakua nguo ciaku cia gũtubĩra Kamau tondũ nĩ ndikwenda ũcoke ũrakarĩte wĩingĩre maĩ-inĩ at only 1.5 million 1.5 million shillings na ndũkariganĩrwo Malindi nĩ ĩrakũra mũno nĩkuo kwĩna building ĩrĩa ĩrakwo nene mũno Kenya ĩrĩa ũkorwo ĩnene mũno Africa ĩretwo Palm Exotica ĩkũhana na Malindi ũkorwo Dubai itũ ya Kenya so ndwakorwo okay hesitate ukatwigithie mwena wa Malindi hena plots cia 50 by 100 for 70,000 hena acres cia 300,000 kana beach plots cia 1.5 million tuhurire thimu 0707 177 177 0707 177 177 kana 0718 700 900 icio buroti cia Malindi ne ciathira ayo migunda ya Malindi kuringana na mwenderio ucio wa Teremaina mwiroreri Hanyuka ikamituke icio irahathira umuthi Kamau ucio mwenderio igoro ndirago thimu makanjira thimu ni nyingi muno kure mona wa office na andu ni mambitie gwitia mapu na rogo na andu atatano mabuka riu reka tuthi kungi mafu ya kuria mafu yorire gwakagwo reri gwetagwo Nanyuki gwetagwo Nyanyuki ni wigua gohoro waku Nyanyuki ni kundu kumwe guthaka muno tondu kure mona wa Nyanyuki ni kukuhirire kirima gitagwo Mount Kenya gitagwo Mount Kenya na kuma Nairobi nginya guthi kure mona wa Nyanyuki kuna barabara irakirwo nene muno itagwo Sagana Dual Carriage igakinya haria Marwa haria turathi watega guthi na Nyeri kwaingira na Nyanyuki na barabara iyo ni hingurite mona wa Nyanyuki na njira nene muno tene turatumagira mathaa mana gukinya kure mona wa Nyanyuki turatumira ithari mona gucie mwirori ni raona haria TV ni turatumira ithari mona nuthu kuma Nyanyuki nginya haria mugunda uriri barabara ya kuma Nyanyuki guthire Murutiri nayo ni irekirwo rami yume Nyanyuki ithiro Muruti twakinya gukinya haria Ewasonyiro river tuka branch na barabara irathi kwa Samuel Eto Academy kure international mario ka guturindwo mubira nugo mahori mahota kuhuia rira rio haria Samuel Eto Academy utanokinya kwa Samuel Eto Academy ukuingiro o hanini on your right about 1 kilometer ukinya mugunda ine witu mugunda witu ri tutinangete 50 by 100 na 50 by 100 ri twahena na bei ya thi muno ciringi 199 wagura cash na wagura na installment ri twakode na ciringi 200 ma 75 koguo ri wewe ta muigithia handu raro ati ukigura na rũciũ na kugena kindu gitagwo wike kindu gitagwo speculation na mugunda wongerereke bei kundu kwega ni kuna mona wa Nyanyuki hakuhi na Mount Kenya wokira kiroko ukarwa kindu gitagwo Mount Kenya ukona kirima mbere yaku ukona kirima mbere we title deed ciku ithu tutiendagia mugunda utari title deed na kitu hota kunderima makiria ma title deed 15 miaka mugwanja mwita Dhahabu Limited Dhahabu Limited kindu githa twendagia gikoragwo na title deed yes good kuna maisha no gogo ku maisha meku ku maisha meku ntogo andu mathi kunu mekuria maisha ni kwina ikeno mundu gwikora yika ukahurwo ni kahugo ka Mount Kenya kuna mona ore kuna Odaiga Hills waikaranga uguo kona mahiu ni mahatuka uguo mburi njega waikaranga uguo kuna mukawa mwega kuria wa kiria wa kuna mona wa Nyanyuki kuna mukaora kwa hau mukawa munene hau uguo ni kundu kurakura na ni kundu bei iracenjia haya tajira tiriri Teremaina kurigana uguo Kamau atariria ri niki kingituma we ugure Nanyuki hari maundu macio atariria kindu kiria kingituma ngure Nanyuki ri first
ndoraga kundu kurigana accessibility yako ni akoro atwira kwina barabara nene muno yathondekirwo etagwo Keno Marwa dual carriage kindu gya kere gakora gacoka ngona ni kundu andu maigithitie muno in terms of kwenda speculation na also ni kundu kwa very prime for agriculture ni turutaga itunguru nyingi muno mwena wa Nanyuki ni turutaga nyanya nyingi muno mwena wa Nanyuki ni kundu ukoragwo kwina irrigation irathie na mbere na gutuma guko kwina irio kwa wingi muno uguo no ngure Nanyuki ni tondu kwina tiri mwega muno tiri ingihanda na bado ni kundu ogwikara agiko kwina an international sports club academy iri okuo uguo ri no thuire gwitana na maundu manene thegio tari gukoretio umwe wahe maundu 10 no na ni maingi ginya gukira macio wahe 10 na mothe ni tiki 0707 177 177 0707 177 177 kana 0718 700 900 ndirona muretho kundu kwa irima kundu kwega siju ni murima riu ndaki kunyirongero ati kirima mbogo mukete no horo munene kuo Kamau muno tuna project njeru turaraunch muthenya wa muthi ireto kure mwana wa kirima mbogo na kirima mbogo nova ova theka kuma kirima mbogo kirekera tumetu kirima ane gwisia mwirori ni arakuona ari mwirori ni akoretwo agituria atiri na mwigithitu ni akoretwo agituria atiriri niki mutaratwehera project ihakuhi na thika tungihota kugura na twake immediate mugondo uyu ri we kilomita 10 kuma barabara ya Garissa haria kuma kwa Kenya junction ya Kirima Mbogori no ni kilomita 10 kuma Garissa gina haria mugunda Garissa road gina haria mugunda uri no soke manya atiri guthie haria kwinde twamura muraga magatheti haha mwina Njoroge mukiuga kuna smart city irakwo Thika kuma Thika ri gina haria Kirima Mbogori teachers college ri barabara ni ratu kindu gitagwo dual carriage ni kuririkana gina ke thirikari ya Kiambu ri ni heanite mbeca cia gwaka smart city yo and ifadito ukuma ku ni kunania atiriri kuma Thika kina haria junction ya Kirima Mbogori barabara ni yatuka kindu gitagwo dual carriage kuma hau barabara ya Kirima Mbogo ukigira Ndonyesa book shopping center ri gina Tara ri barabara ni yambite gwikirwo kuma mwana wake kuma mwana wa Tara kuma haria Ndonyesa book iriri gina mukunda haria witu riri no kilomita 5 tu peke yake na bado barabara yo ri no irekirwo no irekirwo rami na ni dakika 50 dakika 45 kuma Thika gina Kirima Mbogo Kirima Mbogo kuria Dhahabuland Limited mena project ijero tuna project ijero andu gine mayoria atiriri ni haingigura mugunda na nyumage na njukage wira Thika kana njukage wira Nairobi kundu tikuki ni Kirima Mbogo na nikitwe ta kambuni ya Dhahabuland Limited twakurehera mugunda mwega wa tukanite na icunje cia 50 by 100 tutirakonderia milioni 3 turakonderia only 400 wagura cash kia 50 by 100 kuria Kirima Mbogo 400 cash wago na installment ukituka kuendelea ciringi 400 mana mafi ma 50 na ni kundu kwina muturire ni kundu andu makite na maraikara kuna thitima kwina mai farafara ni guthondeko cirathondekwo ku wabatara gwaka kanyumba gaku nduragira mahiga kundu kunene na ukienda hena kware ya mahiga material cirio hau muthanga urio hau kagoto kario hau kugutire kindu gutari utira ndugacamania na kanjo wewe mundu wa boda we uturaga wiriragerie kugia mucie gwaku we mundu mutumia wa thoko uturaga wiriragerie kugia gwaka no thiage thoko ya makongeni umite gwaku kundu tikungi ni kure Kirima Mbogo na broti ya 50 by 100 turakure na ciringi 400 peke yake wagura cash na wagona installment tugakwenda ciringi 400 kigana 5 booking aria makubuka muthenya wa umuthi handu mabuku na ciringi 200 umuthi tukuhe na discount ya booking ya ciringi 100 no rihe na balance within one month number 2 atuko tutiratera tutugutware Wednesday na Saturday site visit on a daily basis onogenda umuthi no tugutwara tugutwara umuthi oya namba ya thimu 0707
177 Negua. Uhura namba ya thimu kana uthi hare office ya Thika uge ndenda guthikire mambo Bogo na ni ugutwarwo wicagurire kia. Thank you muno. Nekurikia turarikia ngumuha mundu reke mwemwe ya kugo horo. Ni mweka wega muno niguo my brother Karanja ranjira. Tondu ni aigua ni akugura Malindi. Karanja ni aigua ni akugura Nanyuki. Karanja auiga Kilimambogo no ekugura. Guothe kuria Dhahabuland Limited irendia. No tupecha turia twi muko wake ni twakumwe tu. Mwire niko kou kumwe angigura Teremaina. Agikone nyige ni mwena wa beach plots Malindi 1.5 million kana mwena wa 50 by 100 plots agikoshtie kwa wige 70,000 shillings peke yake na gucokerie gatho ni gututhikiriria na gutwarana na ithu na ngwire investment ituna Dhahabuland Limited utire hede korira ni tondu ni kugia title deed yaku na ni ukwihotanira nginya ngari na iheo ingi nyingi aigithia aitu othe in the country and outside in the diaspora twaberio na very able investor uretwo Mr Godfrey na ni ajira ndimugeithie kiroko iki kio muthi na mbere kuigithia hamwe na ithwe na rugendo rwa mundu umwe ruthiagirwo gutuka twi haha tutwarane twi hamwe. Asante Teremaina kuma Dhahabuland Limited. Peter Kamau Nanyuki Malindi ama Kilimambogo niguo Karanja arauga no agurire kumwe tha ici kukunge kahora ni kumutwara kure mwana wa Kilimambogo ogwe gukwiri ya Thika na mundu rafatara handu ha gwikate ha guikara na Kilimambogo no Nova. Ti kundu kuraihu ni handu ungigura mucie waku yani mucie ure turaga wirirageria gwaka we no ukuonekera hara Kilimambogo kabuga rukaria wirirageria gwaka mashonetire wirirageria gwaka ukona ukiingira gwaku na gakari ukona ciana ciaku cigithaka hauja kuru ti kuki kuru ni Kilimambogo na ndurafatara mamilioni ma mbeca uhote kwatini mucie ucio urafatara ogiri magana mana peke yake kwatini mucie ucio kioneki kia Mugikuyu na wendi wa Mugikuyu wothe ni akorwo akiuma handu hake handu atarari ha rent handu atarori kiuria ni mundu handu arauma agathi wira ucio niguo koragwo we mwendi wa mundu wothe na niguo tutaka ya Dhahabuland Limited turakwira ukatuthi nawe kuria Kilimambogo umuthi tuthi kuria Kilimambogo. Asante wajira ate ikenero ria mundu umwe retire cama ni ne ngomwe sekondi 10 onereja maingi akiugaga ne twakiria matha ruma atima kurihira o mundu agithi mundu uri endete bio mundu ariragiri kugeithia TV ne ucagura mundu umwe mugeithia TV ne ya Inoro tondu ikenero ria mundu umwe retire cama. Teremaina ukwenda kugeithia TV ne ngoenda kugeithia Mr Laban Ndirango that is my husband kuria mwena wa Ruiru na geithia aciari akwa Mr Peter Maina na Helen Naguthi hamwe na siblings aito na aigithia aito othe neguo. Thank you. Iwe shushai Peter Kamau geithania TV ne abene kwamba ino ngijabire kugeithia mutumia wako etagwo Elizabeth Njeri na kairitu gako getagwo Tehila Njeri Kamau ajoke ngeithie my mom ekure somo etagwo mamu wa Ndaro ni mom koragwo hau shopping center ine ya hau somo na my father wetagwo Samuel etagwo Steven Njoroge hau somo ndiraga na wira wa transport na makiri ma motheri njoke ngedithĩria muigithia wa Dhahabuland Limited muthenya mwega. Asante sana. Asante thegi muno ndimucokeria ngatho Njoroge githiji mwiroreri no ukorwo gicokereria atorithi na mbere cia utetine muno muthi gwikirite thahabu tai ya thahabu muno mutikihure mbica onani hore kabicha dena tai no ya thahabu mami ndimu yako ni Tekno na twiraga mwiroreri titagwo kukumago ino kari na kamera inyanya tuthire ki meheme